nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Ni wakwambura abantu bwene gihugu ngo ubikire. Perezida Kagame avuga kuri Kongo. Naho mu karere ka Rubavu abahinduye akabari urusengero baratanga inama ku bataruzuza ibisabwa insengero. Muri Nyamashekeho umukuru w'umudugudu yasanzwe mu mugezi yapfuye bigakekwa ko yishwe. Naho igihugu cya Zambia cyafunze imipaka igihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Tanzania polisi yaburijemo imyigaragambyo y'aba Generation Z. Igihugu cya Mali cyo cyahaye ambasaderi wa Sweden amasaha 72 yo kubavuye ku butaka bwacyo. Perezida Zelensky wa Ukraine yemeye ko igihugu cye kiri kugaba ibitera imbere mu Burusi. Ni mu gihe Hezbollah yongeye kurasa kuri Israel. Izo ni zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean de Dieu Kanijabo yanone ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 kwa 2024. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye kuri Perezida Paul Kagame warahiriye manda ya 4 nka Perezida w'u Rwanda, aho nyuma yaho yashimye abanyarwanda icyizere bongeye kumugirira, abizeza ko ibyo bifuza byose nibafatanya bazabigeraho. Mu muhango waranzwe n'akarasisi gakomeye ka gisirikare imbere y'ibihumbi by'abanyarwanda bari buzuye muri Stade Amahoro n'abakuru b'ibihugu bya Afrika barenga 20, Perezida Paul Kagame yavuze ko hari igisobanuro cyimbitse mu mibare yagaragaye mu bihe byo kwiyamamaza n'ibyavuye mu matora. Perezida Kagame yatsinze amatora yo mu kwezi gushize ku majwi 99.18%. Indorerezi zo mu miryango y'ibihugu bya Afrika zivuga ko aya matora yagenze neza cyane muri rusange. Mu ijambo rye Perezida Kagame yavuze ko amahoro mu karere ari ikibanze ku Rwanda, gusa ko yakomeje kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi ba Kongo bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gutera igihugu cyabo biciye mu M23 kuri ubugenzura igice kinini cy'intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'imyaka 2 mu ntambara. Mu ijambo rye Perezida Kagame yasobanuye ko amahoro yifuzwa mu karere batazayahabwa n'umuntu wari we wese w'ahandi nubwo yaba akomeye ate, mu gihe abo bireba mu buryo butaziguye badakoze igikenewe. Perezida Kagame asanzwe ashinja ubutegetsi bwa Kongo kunanirwa gukemura ibibazo by'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda bakorerwa ihohoterwa mu ntara za Kivu, abandi babaye impunzi nk'imwe mu ntandaro yo kubaho k'umutwe M23 nk'uko abawugize babivuga. Perezida Kagame yashimiye mugenzi we Joao Lourenço wa Angola na William Ruto wa Kenya, bombi bari kuri Stade Amahoro ku muhate wabo w'ubuhuza muri iki kibazo. Yagize ati, Peace cannot happen all on its own. Amahoro ntabwo yakwizana. Twese tugomba kugira uruhare rwacu no gukora ibikwiye ngo tugere ku mahoro arambye. In order to achieve and sustain peace. This should not be seen as a favor to anyone. Ibyo ntabwo bikwiye kuba impuhwe ku ari we wese. Iyo ibyo bitabaye niyo mpamvu abantu bahaguruka bakayarwanira. Why people stand up and fight for it. It should be understood as a bigomba kumvikana ko ari ngombwa kuko ni ikibazo cy'uburenganzira bw'abantu. It is a question of people's rights. And there cannot be real peace. Nta mahoro ya nyayo yabaho niba ubwo burenganzira butubahirijwe. You can't wake up one day and decide ntushobora kubyuka umunsi umwe ngo wanzure kwambura abantu uburenganzira ku bwene gihugu ngo utekereze ko uzabikira and expect to get away with it. Hagomba kubaho kumvikana. There has to be a meeting in the middle.
Perezida Kagame kandi yavuze ko abanyafurika igihe cyose bagiye barwanya akarengane, avuga ko nta somo Afurika ikeneye ku buryo bwiza bwo kukarwanya. Nyuma yo kurahira, Perezida Kagame yakiriye anaganira na ba perezida batandukanye. Perezida Paul Kagame nyuma yo kurahirira kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere, yakiriye anagirana ibiganiro n'abanyacyubahiro batandukanye. Mu mukuru w'igihugu yahuye nabo nk'uko ibiro bye byabitangaje, barimo Perezida William Ruto wa Kenya baganiriye ku bufatanye bw'akarere no guteza imbere imibanire y'u Rwanda na Kenya. Perezida William Ruto mu butumwa yanditse kuri X yashimye Perezida Kagame warahiriye indi manda yo gukomeza guteza imbere igihugu cye. Ruto yagaragaje ko mu myaka 30 ishize abanyarwanda bazutse bava mu ivu rya jenoside yakorewe abatutsi bagera ku iterambere rikomeye by'umwihariko mu nzego zirimo politike, demokarasi n'ubukungu. Usibye Perezida Ruto, abandi bakiriwe na Perezida Paul Kagame warimo Perezida Joao Lourenço wa Angola. Mu biganiro bagiranye yamushimiye umuhate we mu guharanira amahoro arambye mu karere. Perezida Kagame kandi yabonanye na Perezida wa Gabon General Brice Oligui Nguema baganira ku buryo hatezwe imbere umubano w'ibihugu byombi. Abandi ni Perezida w'inzibacyuho wa Sudani Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhani ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Senegal Ousmane Sonko witabiriye ibi birori ahagarariye Perezida Diomaye Faye. Kwa gatandatu w'icyumweru gishize, Perezida Kagame kandi yari yakiriye muri Village Urugwiro anagirana ibiganiro na Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe uri mu bakuru b'ibihugu 22 bitabiriye umuhango w'irahira rye. Ni Emmerson Mnangagwa rero wanagaragaje ko yanyuzwe n'ubwitabire bw'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu birori by'irahira rya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Perezida Mnangagwa mu butumwa yanyuje ku rubuga X nyuma yo kwitabira ibi birori yashimiye Perezida Kagame ku bw'iki gikorwa, asobanura ko ubu bwitabire bw'abayobozi bo mu bihugu bya Afurika n'ahandi ari igihamya cy'umusaruro mwiza w'ubuyobozi bwe. Yanditse ati, ubwitabire bw'abayobozi bo muri Afurika no hirya no hino ni igihamya cy'imiyoborere yawe ifite kandi izana impinduka nziza. Mwifurije manda y'ubutsinzi mu gihe ukomeje kuzamura u Rwanda aheza. Zimbabwe ifatanyije n'u Rwanda mu cyerekezo duhuriyeho cyo kugera kuri Afurika iteye imbere. Ubufatanye bw'u Rwanda na Zimbabwe Perezida Kagame yabuganiyeho na Mnangagwa ubwo bahuraga mbere y'ibirori byo kurahira. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byavuze ko abakuru b'ibihugu byombi bashimangiye ubushake bwabo bwo gukomeza ubufatanye busanzwe butanga umusaruro hagati y'u Rwanda na Zimbabwe. Ibihugu byombi bifatanya mu guteza imbere ubwikorezi n'ibikorwa remezo, imigenderanire, ikoranabuhanga, uburezi n'abagore no kohererezanya abanyabyaha. Mu makuru avugwa mu turere, mu karere ka Gicumbi abantu 8 batawe muri yombi bakurikiranwa gukubita iby'ibitoki 2 bikamuviramo urupfu. Abaturage 8 bashyikirijwe urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda bakurikiranwa gukubita iby'ibitoki 2 akabura ubwishyu bwo gusubiza nyirabyo kandi yemeye kubutanga. Umugabo witwa Nshimamahoro Emmanuel w'imyaka 38 bivugwa ko yakubiswe n'abaturage yari yibye ibitoki 2 akabura ubwishyu bwo kubasubiza kandi yari yemeye kubishyura. Nyuma yo gukubitwa yaje kuremjwa n'inkoni ndetse bimuviramo gupfa. Bivugwa ko uyu mugabo yakubiswe ku mugoroba w'itariki ya 10 mu mudugudu wa Kabira mu kagari ka Kigabiro mu murenge wa Rwamiko. Igitoki kimwe ngo bagifatiwe mu rugo, ikindi bagisanga mu murima aho yari yagihishe. Bivugwa ko nyakwigendera ubwo yari amaze gufatwa bikekwa ko iby'ibitoki 2 by'uwitwa Nzabandora Damien yakubiswa akemera no gutanga ubwishyu bwabyo ariko aza gupfa nyuma. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abaturage badakwiye kwihanira, ashimangira ko mu gihe abaturage babonye umuntu wakosheje bagomba kwegera inzego z'ubuyobozi zikabikemura. Atuwitwa Nshimamahoro Emmanuel w'imyaka 38 yasanzwe ku ibaraza ry'inzu ye yapfuye afite ibikomere byinshi ku mubiri, bigakekwa ko byaba byaturutse ku nkoni yakubiswe n'abantu bamufashe bamukekaho ko ibi bitoki 2 mu rutoki rw'uwitwa Nzabandora Damien w'imyaka 39. Abantu 8 bakekwaho gukubitanya kwigendera kamuviramo gupfa barafashwe bashyikirizwa RIB station ya Bukure. Hatangiye gukorwa iperereza ku cyateye urupfu rwa nyakwigendera. Umurambo wajyanwe ku bitaro bya Byumba gukorerwa isuzuma. Mu karere ka Nyabihu Irugera amavomo yarakamye bashoka ibiroha by'umugezi wa Mukungu. Abaturage bo murenge wa Rugera mu karere ka Nyabihu baravuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima bwabo buri mu kaga kubera ko amavomo yabahaga amazi meza yakamye, ubu bakaba baradukiriye ayo bavoma mu mugezi wa Mukungu. Ibura ry'amazi mu mavomo rituruka ku kuba imiyoboro yaragiye isenywa n'ibiza hamwe ikaziba. Abaturage bakaba bavuga ko bamaze amezi 3 bavoma ibiroho. Ndungutse Jean Baptiste avuga ko amazi yo muri Mukungwa nta suku n'umutekano bazanira, bityo agasaba ko bahabwa amavomo y'amazi asukuye. Simpenzwe Pascal umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe imiro myiza y'abaturage wavuga ko iki kibazo ngo batari bakizi, ariko kuri ubu ngo bagiye kugikurikirana amenyekana impamvu ayo mavomo yazibye ntasanwe. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzego z'ubuzima bwerekana ko gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabuni kimwe no gutekesha no gukoresha amazi meza bigabanya indwara z'impiswi ku gipimo cya 40%. Mu karere ka Rubavu ho abahinduye akabara urusengero baratanga inama ku bataruzuza ibisabwa insengero. Umuturage wo mu karere ka Rubavu umurenge wa Nyundo witwa Bihoye Kimiriyamu na nyirabukwe bahinduye akabara urusengero bagakodesha umupasiteri wari gushyiramo amadirishya n'inzugi bishya, ariko nyuma yo kubona hafunzwe baragira inama bagenzi babo kwita ku buzima bw'abakristo.
ntako bazagira Atanazi yemereye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko inzu ye yari yaragizwe akabari n'icyumba cy'amasengesho icyarimwe, baza kubona umupasiteri uyikodesha yemera guhindura amadirishya n'inzugi kugira ngo ayihindure urusengero gusa. Yagize ati ahahozemo akabari imbere y'uko sebe yiterana, nyuma yaho gasubizwamo. Mu byumweru 2 bishize nibwo haje umupasiteri wo kuhakodesha, turahamuha atangira kuvugurura no gushaka ko yahashyira ubwiherero nk'uko mubibona. Avuga ko nubwo bari barahamukodesheje ariko nabo babibonaga ko atabereye urusengero kuko nta n'imisarani yahabaga, akaboneraho gusaba abandi bafite insengero zitujuje ubuziranenge kumva ko igikorwa cyo kuzifunga kigamije kurengera ubuzima bw'abahasengera cyangwa bari kuhasengera. Kugeza ubu mu ntara y'Iburengerazuba hamaze gufungwa insengero zigera ku 1765, mu gihe hasuye insengero 3264 mu 3654 zagombaga gusurwa. Mu gihugu hose harabarurwa insengero zisaga 8,000 zimaze gufungwa. Mu karere ka Nyamasheke mudugudu yasanzwe mu mugezi yapfuye bikekwa ko yishwe. Kamashabi Eraste w'imyaka 67 wari umukuru w'umudugudu wa Mburabuturo mu kagari ka Gitwe ku murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke yasanzwe munsi y'ikiraro mu mugezi wa Ryamunyu yapfuye bigakekwa ko yishwe. Nyuma yo kumenyekana ko inkuru y'incamugongo, umuntu umwe yahise atabwa muri yombi mu gihe gikomeje iperereza kuri urwo rupfu rw'amayobera. Umuhungu wa nyakwigendera Ntawuzi umunsi Emmanuel ukora imirimo ya leta mu kagari ka Rushyarara yavuze ko yatunguwe no kubikirwa ko se yasanzwe mu mugezi yashizemo umwuka. Ati nari navuganye nawe saa 8:08 z'umugoroba wo kuwa gatandatu, ambwira ko ari kumwe na muramu wa mukuru wanjye bari mu kabari kuwitwa Basenga muri centre y'ubucuruzi ya Kagarama, numva baganira bishimye, tuvugana icyo namushakiraga kuri telefone, numva ari amahoro nta kibazo. Avuga ko basanze yarafite ibikomere mu misaya yombi, umurambo ukaba wajyanywe ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yemeje amakuru, avuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Ati yari umukuru w'umudugudu wa Mburabuturo mu murenge wa Karambi, aho tumenyeye urupfu rwe twihanganishije umuryango we n'abaturage yayoboraga. Yasabye abaturage buri wese kuba ijisho rya mugenzi we, gukumira ibyaha batangira amakuru ku gihe, haba hari n'abakekwaho icyaha bagatahurwa hakiri kare. Nyakwigendera asize umugore n'abana 5 n'abuzukuru 9. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Zambia yafunze umupaka wayo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Zambia yatangaje ko yafunze imipaka 3 yo ku butaka ihuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mipaka ni Kasumbalesa, Sekania na Kipushi, ikaba yafunzwe nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bufashe icyemezo cyo gukumira inzoga, ibinyobwa byoroheje na sima bituruka muri Zambia. Guverinoma ya Zambia yasobanuye ko icyo cyemezo cyo gukumira ibi bicuruzwa gihabanye n'amasezerano n'ubuhahirane yagiranye n'iya Kongo. Minisitiri ushinzwe ubucuruzi bwambukiranya imipaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Julien Paluku, yatangaje ko guverinoma y'igihugu cyabo yatangiye kuganira n'iya Zambia kugira ngo iyo mipaka ifungurwe. Minisitiri Paluku ariko yanasobanuye ko icyo cyemezo cya guverinoma ya Kongo kigamije kuzigamira isoko ibikorwa n'inganda zabo, kandi ko cyubahiriza amasezerano ibihugu byombi byagiranye n'amabwiriza y'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi WTO. Guverinoma ya Kongo rero n'iya Zambia zahise zitangira ibiganiro byiga ku cyemezo cyo gukumira ibicuruzwa byinjira bivuye muri Zambia nk'inzoga, sima ndetse n'ibindi. Radio Okapi yanditse ko icyemezo cya Kongo cyo gukumira ibyo bicuruzwa biva hanze kigamije kurinda urwego rw'ubucuruzi bw'imbere mu gihugu no guteza imbere ibikorerwa mu gihugu. Zambia rero nayo yafunze imipaka ihuza na Kongo, haba mu kwinjiza cyangwa kohereza ibicuruzwa, ibyatumye societe civile yo mu mujyi wa Kasumbalesa igaragaza ko itishimiye iby'icyo cyemezo. Naho Augustin Kabuya yirukanwe ku bunyamabanga bw'ishyaka UDPS riri ku butegetsi rikomeje no kuvugwamo umwiryane. Kuri iki cyumweru Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo kuvana ku mirimo ye Augustin Kabuya wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS. Bwana Augustin Kabuya arakomeza kuba umunyamuryango wuzuye w'iri shyaka, kandi ngo arakora nta gushidikanya manda ye kuba umudepite w'igihugu. Ishyaka riri ku butegetsi riravuga ko iki cyemezo cyafashwe nyuma yo gusesengura raporo za komisiyo y'abunzi igizwe n'abadepite b'igihugu ba UDPS na komisiyo ishinzwe imyitwarire ku kibazo kimaze iminsi cyarahungabanyije iri shyaka. Ni ikibazo hagati y'abarwanashyaka bifuzaga ko umunyamabanga mukuru Kabuya agenda n'abashakaga ko agumaho, nk'uko bitangazwa na Media Congo Akadomonet. Uko kutumvikana kwageze no mu rubyiruko rw'ishyaka UDPS rutangira gukozanyaho rukoresheje intwaro gakondo. Uwitwa Deogracias Bizimungu Balola niwe wagizwe umunyamabanga mukuru w'agateganyo wa UDPS mu gihe cy'amezi 6 ari imbere. Naho Monisco yarimbaguye inkambi Kodeko yari yarubatse hafi y'ishuri yari yarashimuse. Ngabo z'umuryango w'abamyezi bungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Monisco zarimbuye inkambi y'umutwe witwara gisirikare Kodeko wari warubatse mu gikari cy'ishuri ryisumbuye rya Bali muri Ituri. Namakuru yatangajwe na Radio Okapi avuga ko ibirindiro by'aba barwanyi byarimbaguwe n'abasirikare baturutse mu gihugu cya Nepal bari muri Monisco. Tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, itsinda ry'abarwanyi ba Kodeko n'abandi bakorana bitwaje intwaro bari bateye ku bigo by'amashuri birimo n'iryo bari barubatsemo ibirindiro, maze abanyeshuri bagera kuri 500 bahagarika amasomo. Nyuma yo gushinga ibi birindiro byabo kandi bigaruriye ibyumba byose by'ishuri ndetse n'ibiro by'abayobozi. Ingabo za Monisco rero zafashe icyemezo cyo gusenya ibi birindiro nyuma y'uko zari zaragiranye ibiganiro n'uyu mutwe wa Kodeko kugira ngo abanyeshuri
basubire ku ishuri mu kwezi kwa 9 ariko Codeco irabyanga bityo MONUSCO ihitamo kurimbagura ibyo birindiro. Iyi Codeco kimwe n'indi mitwe nka ADF Maimai igenda ishinga ibirindiro impande n'impande mu rwego rwo guhohotera abaturage abandi kabica. Muri intara Ituri hamaze kwicwa abasaga 500 mu gihe kitageze ku mezi 3. Igomaho abantu 78 barishwe mu kwezi gushize. Raporo y'imiryango itari ya leta ikorera mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru iragaragaza ko ibikorwa by'ubwicanyi byahitanye ubuzima bw'abantu 78 mu gihe abandi 6 baburiwe irengero mu kwezi gushize kwa 7 konyine. Ni raporo igaragaza ishusho y'umutekano i Goma yasohotse ku munsi w'ejo. Igaragaramo ahantu 23 hatwitswe, ihohoterwa, urugomo rwakorewe abantu n'ubujura bwakozwe mu bihe bitandukanye. Societe civile ya Goma iragaragaza ko mu kwezi kwa 7 gusa hari imirambo 10 yatoraguwe mu mujyi kandi ngo hagiye habaho ibikorwa by'urugomo bikomotse ku bapolisi n'ingabo za leta by'umwihariko ababarizwa mu wa Wazalendo. Radio Okapi yanditse ko societe civile isaba ko hakazwa umutekano muri uyu mujyi uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagira uruhare mu byaha birushaho kwiyongera bagashyikirizwa ubutabera. Ni mu gihe abavuye muri FDLR batashye mu Rwanda mu bihe bitandukanye bagiye bahamya ko Goma igenzurwa n'uyu mutwe w'iterabwoba kuri ubufatanya n'ingabo za FARDC ku rugamba bahanganyemo na M23. Mu gihugu cya Uganda ho abantu nibura 21 nibo bimaze kumenyekana ko bapfuye nyuma y'inkangu y'ikimoteri kijugunywamo imyanda mu murwa mukuru Kampala. Abakora ubutabazi baracyarimo gucukura mu myanda mu cyizere cy'uko hashobora kuboneka abandi bantu barokotse nyuma y'iyo nkangu yakurikiye imvura nyinshi yari maze ibyumweru igwa. Ni kimoteri kiri ku buso bwa hegitari 14 akaba aricyo cyonyine kijugunywamo imyanda ivuye i Kampala mu mujyi wose. Umujyi utuwe n'abaturage bagereranywa ko bagera kuri miliyoni 4. Umukuru w'umujyi wa Kampala Elias Lukwago yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko ari ibyago byari byitezwe kuba kandi ko abandi bantu benshi cyane bashobora kuba bagihambwe cyangwa bakirenzweho n'iyo nkangu. Amakuru avuga ko abategetsi b'umujyi bamaze imyaka bagerageza gushaka ahandi hantu kujugunya imyanda. Uyu musozi munini cyane wakozwe n'imyanda mbere yo kwihirima mu ijoro ryo kuwa 5 ugatuma inzu zika ukazirengera abahatuye bari basinziriye nk'uko bitangazwa na Reuters. President Yoweri Museveni we yategetse ko hakorwa iperereza ku kuntu abantu bari baremerewe gutura hafi cyane y'ikirundo cy'imyanda gishobora guteza ibyago ndetse ategeka ko abatuye mu manegeka bahakurwa. Kuwa 6 abapfuye batangajwe ko bari 8 barimo n'abana 2. Umuvugizi wa polisi ikorera i Kampala Patrick Onyango ku cyumweru yabwiye AFP ko kuva icyo gihe indi mirambo yakuwemo abantu bakaba bamaze kuba 21 naho abandi 14 bakaba baratabawe. Onyango avuga ko abagera ku gihumbi byabaye ngombwa ko bata ingo zabo kubera iyo nkangu. Ntiyasobanuye umubare w'abari batuye aho hantu cyangwa niba bari batuye hafi yaho. Hari abantu benshi bari babeshejweho no kujagajaga ibirundo by'imyanda muri icyo kimoteri bashakisha ikintu icyo ari cyo cyose bashobora kongera kugurisha. Umuryango utabara imbabare ku Croix Rouge ishami ryo muri Uganda ukomeje guha amahema abayakeneye kugira ngo bashaka aho babikinze. Mu gihugu cya Tanzania polisi yaburijemo imyigaragambyo y'aba Generation Z. Polisi yo muri Tanzania yatangaje ko yaburijemo imyigaragambyo y'urubyiruko rubarizwa mu ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni urubyiruko rusaga 10,000 rubarizwa muri iri shyaka aho rwari rwahuje gahunda yo guhurira mu mujyi wa Mbeya mu majyepfo y'iki gihugu kuri uyu wa mbere kugira ngo bigaragambye, ariko polisi iba yabimenye ibaburizamo. Polisi yamenye ko bari gukora imyigaragambyo bitwaje ko barimo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko uba kuri uyu wa mbere. Umukuru wa polisi ya Tanzania yavuze ko yari afite amakuru y'uko uru rubyiruko ruri bwitwaza uwo munsi hanyuma bagakora imyigaragambyo mu kajagari. Ubuyobozi bw'ishyaka Chadema buhakana ko hari imyigaragambyo yateguwe. Buvuga ko bababajwe no kuba hari abanyamuryango babo basubijwe inyuma ku ngufu abandi bakanafatwa bagafungwa ubwo barimo berekeza imbere. Imyigaragambyo y'urubyiruko ruzwi nka Generation Z yararikoroje cyane muri Kenya kuva mu kwezi kwa 5 uyu mwaka. Abakiri bato biraye mu mihanda bamagana izamurwa ry'imisoro ku bicuruzwa bimwe kugeza n'ubu rukaba rukigeretse hagati yabo na Perezida Ruto basaba kwegura. Nimyigaragambyo yaje no gukomereza muri Uganda ariko inzego z'umutekano ziba maso ziyiburizamo aho bamwe banatawe muri yombi rugikubita bituma abagenzi babo bahindura ibitekerezo barayihagarika. Tuve mu karere tunyarukire muri Mali aho yahaye ambasaderi wa Swede amasaha 72 yo kuba yavuye muri icyo gihugu. Guverinoma ya Mali yategetse ambasaderi wa Swede kutarenza amasaha 72 akiri muri icyo gihugu nyuma yuko Swede itangaje ko igiye guhagarika inkunga yageneraga Mali. Mali yatangaje icyo cyemezo nyuma yuko Minisitiri wa Swede ushinzwe iterambere ry'ubufatanye mpuzamahanga n'ubucuruzi Johan Forsell atangaje ko igihugu cye gihagaritse inkunga cyageneraga Mali. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Mali yatangaje ko ambasaderi wa Swede i Bamako yatumijwe nyuma gahabwa amabwiriza yo kutarenza amasaha 72 kubera itangazo ribangamiye imibanire myiza ryasohowe na Minisitiri Johan Forsell wa Swede. Nyuma yuko Mali itangaje ko iciye umubano na Ukraine ku rubuga X, Forsell yagize ati ntushobora gushyigikira intambara itubahirije amategeko y'ubushotoranyi y'Uburusiya bwashoje kuri Ukraine noneho ngo nakomeze wakire za miliyoni 100 z'inkunga buri mwaka ziza nk'inkunga y'iterambere. Umuvugizi wa Minisitiri Forsell yatangaje ko icyo cyemezo cyo guhagarika inkunga y'iterambere kuri Mali cyafashwe kizatangira gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa 12 uyu mwaka, ariko ko imfashanyo ijyanye n'ibikorwa by'ubugiraneza yo izakomeza. Mu kwezi kwa 6 uyu mwaka kubera ikibazo cy'umutekano muke cyari gikomeje kuvugwa muri Mali, Swede yatangaje ko izafunga ambasade yayo muri Bamako guhera mu mpera z'uyu mwaka,
ariko ikazakomeza gukorana n'akarere Mali iherereyemo ibinyujije muri ambasade yayo iri Dakar muri Senegal. Al Jazeera yatangaje ko kuva Mali yatangira gukorana bya hafi n'Uburusiya n'umutwe w'abacancuro wa Wagner guhera muri 2021, Mali yatangiye kureka gukorana n'ingabo z'Ubufaransa ndetse n'izindi ngabo mpuzamahanga zishinzwe kurinda amahoro. Polisi y'Ubwongereza yateguje Elon Musk ko ishobora kumukurikirana. Komiseri wa polisi mu mujyi wa London mu Bwongereza Mark Lowry yaburiye abanyamahanga ashinja kuba intandaro y'urwango rukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga atunga urutoki nyiri X Elon Musk. Yabitangaje mu gihe leta y'Ubwongereza ikomeje guhangana n'ibikorwa by'urugomo byashibutse ku myigaragambyo ishingiye ku moko yabaye muri iki gihugu. Uyu mupolisi yabwiye Sky News ko Ubwongereza bushobora gukurikirana abakomeje kubiba urwango bakoresheje imbuga nka X barimo na Elon Musk. Ati tuzakoresha imbaraga zose z'amategeko kuri buri muntu, kandi niba uri muri iki gihugu ukora ibyaha ku mihanda cyangwa uri ahantu kure ukora ibyaha ku mbuga nkoranyambaga, tuzagukurikirana tukugereho. Abajijwe niba polisi ifite ingamba zo gukurikirana abantu bashyira ibintu ku mbuga nkoranyambaga zabo bari mu bindi bihugu, yasubije ko kuba umuhanga mu ikoranabuhanga bidasobanuye ko udashobora gukurikiranwa n'amategeko. Yatanze urugero kuri Elon Musk. Musk aherutse guterana amagambo na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ashinja uyu muyobozi kutubahiriza uburenganzira bw'abaturage bwo kuvuga. Yanashinje iki gihugu umuco wo kudahana. N'abashinzwe kwamamaza Trump barashinja Iran kubinjirira. Abashinzwe ibikorwa byo kwamamaza Donald Trump bavuze ko kuwa gatandatu rimwe mu itumanaho ry'imbere ryabo ryinjiriwe kandi bagashinja guverinoma ya Iran kubiba inyuma. Bakomeza no kubwumvikane buke hagati ya Trump na Iran mu bihe byashize badatanze ibimenyetso bifatika. Itangazo ry'abashinzwe kwamamaza uyu mukandida wa Republican rije nyuma gato y'aho urubuga rw'amakuru Politico ruvuze ko rwatangiye kwakira email mu kwezi kwa karindwi ziturutse ahantu hatazwi haruha inyandiko z'umwimerere za gahunda zo kwiyamamaza kwa Trump, harimo na raporo ivuga ku ntege nke zishoboka z'uwo biyamamazanya JD Vance. Umuvugizi wa Trump Stephen Chang yagize ati kuwa gatandatu Trump yanditse ku rubuga rw'inkoranyambaga Truth Social ko Microsoft yari imaze kumenyesha abashinzwe kumwamamaza ko Iran yinjiriye rumwe mu mbuga zabo. Trump yavumye Iran, ariko ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko bitashoboye kugenzura mu bwisanzure umwirondoro bakekwaho kuba abahakazi cyangwa intego zabo. Raporo ivuga ko abahakazi bashimuse konti y'uwahoze ari umujyanama wa Trump mu bya politike, hanyuma batangira kuyikoresha bibasira umuyobozi. Iyi raporo ntabwo yatanze ibisobanuro birambuye kubiranga uwibasiwe. Naho Perezida Zelensky yemeye ko Ukraine iri kugaba ibitero imbere mu Burusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeye ku nshuro ya mbere ko ingabo ze ziri kugaba ibitero mu karere ka Kursk gaherereye mu burengerazuba bw'Uburusiya. Kuwa gatandatu nijoro mu ijambo yavugiye kuri televiziyo, Zelensky yavuze ko ingabo za Ukraine ziri gusunikira intambara ku butaka bw'abateye. Ibi bibaye nyuma y'iminsi 5 Ukraine itangiye ibikorwa byayo byatunguye Uburusiya kandi bituma abantu benshi bimurwa ku mpande zombi nk'uko BBC bitangaza. Abayobozi baravuga ko mu murwa mukuru Kiev ndetse no mu karere ka Sumy bagabweho ibitero by'indege z'Uburusiya mu rukerera rw'ejo ku cyumweru. Hezbollah yo yongeye kurasa muri Israel. Umutwe twaje intwaro wa Hezbollah ufite ibirindiro muri Libani waraye wongeye kurasa ibisasu bigera kuri 30 mu majyaruguru ya Israel. Hezbollah igabye ibi bitero nyuma y'aho ingabo za Israel nazo zirashe mu mujyi wa Malub uri mu majyepfo ya Libani zigakomeretsa abantu 12 barimo abana batandatu. Hezbollah yasobanuye ko igitero cyayo cyari kigamije guhorera abanyapalestine batuye mu ntara ya Gaza no gusubiza ibitero bya Israel ku butaka bwa Libani. Igisirikare cya Israel cyasobanuye ko ibisasu hafi 30 bya rokete aribyo byarashwe na Hezbollah, gusa ngo ntacyo byangije kuko byaguye ahantu hadatuwe. Umuvugizi wa IDF Daniel Hagari yatangaje ko abanzi barimo Iran na Hezbollah bashobora kuba bateganya kugaba ibitero ku butaka bwa Israel nyuma y'urupfu rwa Ismail Haniyeh wayoboraga umutwe wa Hamas. Amakimbirane ya Hezbollah na Israel ashingira ku bitera ingabo z'iki gihugu zigaba kuri Hamas, umutwe twaje intwaro ya Hezbollah ufata nk'inshuti ikomeye. Kuva mu kwezi kwa 10 kwa 2023 impande zombi zikomeje kurasanaho bigatuza ariko nyuma bigasubira. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru ya Israel na Hezbollah niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho kuri aya manywa. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye. Nyene Jean de Dieu Kanija bonda bifuriza gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri urubuga. Bye.